So ibakhiphe imbewu sengakhiphanga impande. Because abane impande kuyoba nzima ukuthi uyibulale. Uzosaba ungena ama-fasting kunesikhathi esilimit out no. Mina ngifasta from 6 to 6 because inhliziyo yami ngo-7 selambile yakulahla inhliziyo yakho. Yakulahla inhliziyo yakho. Usungayivumeli inhliziyo bazalwane. No manje khayela amanzi. Ayibreak kule fasting. Inhliziyo yakho iqala lapha yakutraina. Uyitrain manje ngathi amandla uNkulunkulu angisawezwa no. Athi kuyoprofita ukubeka izandla. Thaba nginike intambo nike mhlawumbe isiphamba nizosikakha mhlawumbe wami ngabuya amandla kini. Inhliziyo yakho iyitrainile wayitraina ngomsebenzi kaNkulunkulu omdaka. Babazalana Matthew sikhonza uNkulunkulu. Matthew sicela uNkulunkulu siyafasta from 6 to 12. Makudlule ku-12 kuye ku-6. Kuye ku-9 kundlule bazalwane. Singabe ngamakholwa afuna ungisendaweni eyodwa. Uzamthatha mzalwane uyamfunda umuntu. Sizani yamfunda umuntu, amfunda umuntu uhlezi uhamba. Bazalwane usana kufunde athi zomfunda mzalwane angize ngimthole. Kodwa noma usikela ngo-7 or every time noma senike manje isiko mpilo. Ngiyathandaza ngo-6 mina seyabreaka ngiyadla. Inqondo yami sengiyifundisile manje. Akunankinga. Ithelo zoyitshayela lakho sophumela ngaphandle. Because ngoyitrainako. Lapho siyathanda sasona isikhathi angangene kulingweni. So uma uphola, uma urelaxa, uzovusa usathana. Ethi phela athi fasitana phela ngibona iqhede eligala. Asele kuwe phela ngibona ingilosi, uhlelo sazimozana ukuthi ingilosi. Ngoba sithi zakhe ilahlile from dalo selesona, uthi uzanele ngibona ingilosi. Prince akwenza uzanele ngibona ingilosi uthi epulpit mayibe side manje umnyango ube ngapha. Because abantu bangena mele babuka ngabane pulpit. Uze manje ufike nezinto ezirong eziphambene nezikaNkulunkulu. Because usathane uthola indawo kowangena. Washumayeza. Abazali bami Jesu kuye isikhathi sokugcina. Zoba khona izidingo zoba yiningi. Olithi iBhayibheli kuPetro umuntu ulingwa isikhathi sinana namandla akhe. So akho umuntu omele anqotshwe isilingo. Amele unqotshwe inhlupheko noma isilingo. Uthwele enganqopha athi mayikupha amandla okubekezela. iBhayibheli malibhala lithi ubeze ezinhluphekweni awulishiyanga igama lami. Kepha ngifika ikishaya phansi kuwa vuka. Ungathi nawe usayenjoy inhlupheko yami. Ngifuna umfakazi. Uzobulinda ubufakazi uthole. Ubufakazi bakube ukufa. Sina sisindiswe ngawe. Shizono ngawe. Isinobe ngakhonza kodwa ayikuprofethi no mina ngifuna kumprofethi. Because unokufa kumprofethi. Kunokufa eJosini. Kunokufa uma ngizokonsult. Bazalwane. Wonke uJesu ebuya. Angeke zona kube mnandi ekholweni. Angeke zona sihambe sishaya izandla. Univangeli leprosperity balama blessing. Uma ufuna ngolobele kuma5. Because umane sasishumela ivangeli umuntu makaphila kanjani uma ufuna ezulwini. Ingabo yethu isezulwini. Uphila kwethu kusezulwini. iBhayibheli engqobene sizwe bakho ngeke khona amasena lutho eyawudla imfuyo yenu uphila kwenu. Phila njalo yazi impilo yami ayisekho emhlabeni kodwa isezulwini. Ngihamba noJesu nje ngiyahlupheka ngesola ngiyazi impilo yami isezulwini. Noma ifemele ngabona ngelutho kodwa uphila kwami isezulwini. Musela ngathi kwe buka abangani bakho basebenza ngonosebenzi. Ungakhathazeki. Uma usebenza naNkulunkulu nje no wena you are more blessed nabantu abanezinto emhlabeni. Noma ungafa ungayidrayiva ngimoto. Kodwa uma ulibonile izulu shayile mfowethu. Uma ubonile uJesu shayile mama. Uma ubonile uJesu shayile siswami. Kodwa inhliziyo yakho ingakhumbuza ezweni. iBhayibheli loyothanda izwe. Nomngani nezwe. Alukho ngaphasana kaNkulunkulu kuye. So ngisiza ngani usangantoni ukuthi ngifuna ukuphila njengalo izwe. Ufuna ukushela izandla ngiyizwe noma ngishumela kuthiwe no ngempela ushumayelile. Wena unceda ngani lokho? Ngoba uNkulunkulu ebekushiyile. Bazalwane kunabantu esihambile abendlela kaNkulunkulu namhlanje abaye bayizangoma. Mhlawumbe bangabaprofiti. Mhlawumbe bangavula ama-tavern. Namhlanje abaye bazone baphila impilo enganyala. Because behambele uNkulunkulu bevumela inhliziyo. Banhliziyo yabo ithanda levesi angilifuni.
inhliziyo yakulahla inhliziyo zengayenza inhliziyo ikulahle ngezono obuzenza bese ngezono ongazazi ikulahle ngezinto ohamba uzenza iphinde ibuyise manje imicabango ukuze ufike esonweni sakho zozobaze uma isono sifika asifike igama elihle igama elibi asikho isono esafika igama elibi even uma ngathiwa uyajola abule igama lihle njani uyajona uplayer igama lihle lathandeka but ngale kwalo khona ukufa yasinto lomuntu bathi umuntu wasinawo ne-pride igama lezi nawo thelibuka nje igama ngathi lihle but uma ulibheka kahle no usubheka indlela yokukholwa libi imisebenzi yayo yimbi sowe hamba noNkulunkulu ngaphandle kokungabazi nokuthuthumela kwesaba ubambelele kuNkulunkulu ungasishisi futhi abapostoli bakushilo ngazishiya ifuna abapostoli bazibika kini Jesu kumele manje eJerusalem uthi manje shi futhi abapostoli sashiwa kini Juphethe kumele manje eJerusalem iBhayibheli lizozahlele ithanzeni kathi zonke kumele ingangeni kuphi ekulingweni so luhamba noNkulunkulu thandaza sonke isikhathi uzinhliziyo ingathola umnyango wongena zonke izinto angena ekholweni izongena inqumelo mntana sekhaya izokushumayeza impela izoshumayeza impela uzohlambuluka unomhlambuluka ngamagama abantu uthazi ubani uhleze engonisa uba ngathi akakholwa uba ngathi ungolile because inhliziyo yakho sehleze umfazi okhonsatha kuyo Samuel lungisa inhliziyo yakho lungisa inkolo yakho ubingabambelele emagatsheni esono bambalele kwazi ngomhlaba bathi manje uJesu bazalwane esibahle ngaphandle esungela sibahle siyathandeka emhlabathi senzela abantu abakholwa sathandeka ngathi ngempela siyakholwa but inhliziyo ihlezi ngengulube kepha namhlanje Nkosi hlanza inhliziyo yami ukuthi Nkosi Jesu ngicela ungincede uhlanze inhliziyo yami ingasaphathwa nezinto zelizwe iBhayibheli maye kuloyo ethi sewehlanzile amahlanzi aphinde futhi ayowadla inhliziyo yakho yenza ungahlela ungawadla amahlanzi but inhliziyo yakho iwadle ngolisa umoya wakho buya mntwana buya musukulibala lizovaliswayo inhliziyo yakho ilahle uDavid wabephetha amanengcwele ngizakhe izinto inhliziyo ehlambukile akho ndoda akho mshumele akho muntu ozokhuphuka enhliziyo engahlambukanga baba sincede yabo uSujesu uncede inhliziyo yakho mawase ukwazi uyikhipha mawase vele Nkosi uyibulale ngoba mfuni Nkosi uadvertise inkolo emhlabeni ivangeli lahle mhla uhanjwa ngiwe Nkosi uJesu ngoba kuseze sekuma phambi Nkosi uJesu sizilande ibintu esemhlabeni mhlawumbe sizoshumayela inhliziyo yakho inenzondo uzozilanda ngenzondo yakho mhlawumbe ushumayela inhliziyo yakho ingathandi uzozilanda ungathandi kwakho Bible God is love umuntu ongenathanda anayo uJesu sincede baba siyakhonza kepha sinathanda siyashumayela kodwa sinathanda siyabangela kodwa siyazonda sincede Nkosi namhlanje inhliziyo yakho uthi Nkosi nginenhliziyo mina ethanda abantu thana imvelo kamakhelwane namhlanje ngizonda kasani ngizonda imakhelwane wami lo nje wangithuka lo ngathontshela ifoni umngane wami ngizonda inhliziyo uyaJesu inhliziyo yes kumele yakulahla inhliziyo yakho bebakolele uyaJesu akhona amavesi ekhanda lakho kodwa inhliziyo ilahlile uyaJesu yes uyigqokela livangeli kodwa uyaJesu amen namhlanje into ongayithandi ngenxa inhliziyo yakulahle washumayeza uSathane namhlanje buyela kuJesu uthi mhla inkosi ivalayo ungasaleli ngaphandle iBhayibheli lishumi zahamba ziyishumi ziwu10 ziyohlangabeza umyeni konke ayihluke kubo kakhulu zayihlakaniphile okona zayiziwula ezashiya amafutha Nkosi yami zashiya amafutha zanosophiwa phambili
nawe namhlanje inhliziyo yakho inesono uzohlambula masebuya uJesu mhlawumbe ngabuya uJesu ethole nesono mhlawumbe ngabuya uJesu angabuya uJesu ukuthola ukufa uthole nesono ngempela thina sisindiswa imingqobo yabantu namuntu besizwa umngqobo wami uma ngihamba noJesu ngingapheliswanga inhliziyo yes noJesu wahamba kwabantu inhliziyo yasala ezweni namhlanje mayibuye inhliziyo kuJesu wamthanda uJesu inhliziyo yaphinde yathanda abafana namhlanje buya leJesu uyakuthanda imali buya kuJesu shiya imali because imali ngakubamba uJesu athole semalini athule namaqebo uthule namaqebo ofuna imali uJesu ebuye uJesu ebuye uhle ngife Nkosi uDavid ngcono Nkosi ngwele isandla sakho noma ngwele Nkosi isandla somuntu namhlanje wela kuJesu wela kuJesu wela kuJesu wela kuJesu uze mhlaya Nkosi buye inhliziyo yakhe ngamlahla noma ngathiwa sekwavuka amadimoni kuwe akuvusela imimoya yashumayeza kepha namhlanje thandaze Nkosi uthi Nkosi ncede sengishiyezwe uSathane ngenhliziyo yami nabafundisi ngiyangibazondayo nabavungela mina ngibazondayo kodwa basebenzele umbuso wakho kungani inhliziyo usonda abavangeli baNkulunkulu kungani inhliziyo usonda abafowenu buya ntwana buya ayivumela inhliziyo ilahla umzimba wakho ngoba ubhubhe inhliziyo yakho umzimba wakho uhambe yolahla ekhibile umlilo uma kuthiwa ngena fasting Corinthians ungena fasting ukuze ungakolahlwa ngenxa inhliziyo bazalwa umuntu bazalwa okholwayo ubanzima usathatha uJesu kodwa 3 seconds emlahla uJesu awahamba noNkulunkulu 5 years kodwa 3 seconds umshiya uJesu ngenxa inhliziyo seyithelithelo ezingana Kristu buya mntwana buya mntwana buya usenamandla uvala kunankinga yes usenamandla shumela yes siyabona usashumela kodwa inhliziyo esina Kristu inhliziyo seyitshalekile yatshala uSathane buya mntwana buya uze angazuzele kufeni uSathane buya mntwana izulu lifuna wena ngempela onenhliziyo edabukile onenhliziyo elahlile uKristu namhlanje mayimthathe uJesu buya mntwana uDavid ehlanza inhliziyo yami inhliziyo yami yangonisa kepha ihlanza David eyitela inhliziyo yakhe buya na inhliziyo zokulahlisa wena inhliziyo zokulahla ngomoya ongcwele kepha namhlanje buyisa inhliziyo yakho kuNkulunkulu nathatha ukwazi kwakho ubeke noNkulunkulu thatha uNkulunkulu ubeke uNkulunkulu bakhe wena bese uyamthobela uNkulunkulu Sathane ayona intanga yakho kodwa wena ayona futhi ithomo yakho kodwa ngabamba uJesu kube namandla sibhebhele kwamadolo ayaguga nezulwini zonke ziyavuma sithi uJesu uyinkosi thatha uJesu namhlanje siyathandaza kuke ngamadolo akho uthi Nkosi uJesu ngiyabuyela kuwe inhliziyo yami Nkosi ngithandisa imali yangizondisa